indzaba yalapha kaMkhweli Maswati kithi le yendekile nite uyati nonke lokuthi Mshengulo ugcinelephi endzabeni yamamba wasemacetsheni futhi Mshengulo kube ugcinela kuphi endzabeni yakaMkhweli ngiyona ndzaba yokugcina kodwa ke ngingakayifaki le ndzaba yokugcina ngicela kuva ras ukuthi le screenshot samakwa Misizulu unaso yini nyalo lapho ngiyakholwa ukuthi nami ngeke ngakusendela le screenshot samake wa Misizulu kusho ukuthi sisi wamswati lo watala inkosi yase KZN lebitwa ngakuthi Misizulu kune screenshot la kutholakala khona ukuthi bekunetindzaba tekwabiwa kwelifa lo mmeli ke bekatifunza enkantolo ngoba sekutholakala ukuthi bantwana bakhabo Misizulu sebayalwa babanga imali babanga le mali ngoba Misizulu akasakhona ukuthi bahlephulelane ngendlela lotawukhanza ukuthi iyabanetisa bonke kwase kwenda ke lokuthi ke kude udeclarewa lama sources ukuthi le mali lesithi asiyabe ngakufanana ingumalini wena Misizulu futhi le mali le ibuyaphi njengoba simele ukuthi sihlephulelane yona la lo mndeni uyithathephi le mali ngiyakholwa ngoba nami rasi ngeke ngakusendela kuhlupha lo telefone lengisebenzisa njengoba ngide laptop ngilele ngikusendele ngayo singakayi lapha kuna indzaba yami yokugcina lesephepha ndzabeni le Times ngoba eMaswati kunengelanga kwata ayibonile nje iTimes asele ngemuva ngicela ukuthi ungifakele sona eras ngiyabonga ngicela ke Maswati senyuse kancane ke ras kwekugcina lokho lesikhuluma ngako la ngifuna la indzawo le makhiwe le highlightiwe yes ithi ke lapha Queen Mantfombi Dlamini left substantial wealth Indlovukazi Mantfombi washiya umnotho loqavile uyavela ke ukuthi ke insindzabetshatsi yalomnotho Mantfombi wawuthola kutibiyo netisuka takangwane kuyachazwa ke ukuthi leti ke tinkapani taseSwatini letisetshentiselwa kondla noma kunaka bantfwana basobhuza funzani nje Maswati na kuyakubhaliwe lo kuyakubuya ephephandzabeni laseNingizimu Afrika mawunganaka la ngenhla bachazile ukuthi kufunza ummeli ufunzela inkantolo lamagama labhaliwe lokuthi babanga le mali nje uyadeclare ke ukuthi yashiwa ngumakwabo lo Queen Mantfombi baveta ke ukuthi yena uyithethephi ithini ke lento ke kuthiwa ke tibiyo takangwane lesihlala sitshelwa kona sibuthi sinitshela ukuthi kungemanga kuthiwa tibiyo takangwane lapha latibukwe khona ngithemba kuthiwa tibiyo tibekelwe eMaswati naku bonke bantwana basobhuza njalo kwathi bona noma after 3 months noma after 5 months I don't know kungena ema-millions ngamunye asuka etibiyweni sayabangwa ke le eKwaZulu Natal leliphakelo leliya kuMantfombi leliphuma etibiyweni letiphuma etisukeni ngicela kungakhulumi ngetisuka ngoba ngathi vele sobhuza makade akatisuka wathi wakhela abantu abenkosi kodwa ngicela ukukhuluma ngetibiyo uma ke utawubuka nangu umthetho wetimayini wanga 2011 uthi kuna 25% lophuma kuma profits ayo yonke imayini lohamba uyonikwa bakatibiyo laba bakatibiyo kuthiwe leyo mali abayibekele eMaswati 25% iyakatibiyo 25% iya ku King Mswati in trust for the nation kusho ukuthi nje imayini mase isebentile kudeclare ama profits ayo kubese kuyabelwana 25% wale profit uyakatibiyo 25% uya ku King Mswati uthiwa yena uyibambele sive natibiyo inikwa tibiyo uyibekela eMaswati naMswati lo 25 sekwenda 50 ngala 25 unikwa Mswati ubekele eMaswati
bese lo 50 wokugcina unikwa lo investor, ngiyona mali la hamba nayo. Lithini ke lami? Namuhla ke ninebufakazi kuthi 25% lophuma kutotonke ledimayini lo declare njalo kuma profit highway khona kusuke kuyosheza abantwana basobhuza. Lothi sinemanga naba babanga le mali eNingizimu Afrika inkantolo. Inkantolo ithi buyaphi le mali? Kuyachazwa hayi ithele kanjalo konke la kunemntwana sobhuza khona. EmaSwati ayabhadala ukuthi hey sesiyabela liyagujwa live la. Uyagujwa umnotho waphansi. Kude imithi edibhedlela, kude imigwaco, kude imali ye-scholarship, kude imali yabogogo, kude lokuya nalokuya, kodwa le mali lephuma phansi ihamba emaveni kuyokusheza abantwana basobhuza. Live eligama lalokho. Kulamave onke emhlaba la khona wake weva ukuthi kumbiwa umcebo waphansi. Unganaki live, uyonaka umndeni. Wakuva lokho. Avume ke eMswati ukuthi eMaswati akhululeke athi bambele kuhulumende. Abese eMaswati ayobuka ngoba lokhu Maswati akithi njengoba ngithi lo mthetho wanga 2011 kwashaywa umthetho eParliamente. Hayi ukuthi bayeba ngansense ihamba nje ebaleni kuvuma umthetho ukuthi vele lo mthetho awuqonze ngqo uthi 25% wema profits uya kaDibiyo. Dibiyo ke senimvile namuhla uthi yena uniketa bo Queen Mandombi. Bo Queen Mandombi ibangwa bomisa izulu le mali. Le ala bogogo labangaholi. Bogogo bathuka bomagawugawu bathi ngemavukela mbuso. Kumbiwe Malahle, kumbiwe ligolide, kumbiwa yonke into laSwatini. Yonke le mali kuthiwa iye kaDibiyo. kaDibiyo seyewona abantwana basobhuza. Ngisangenende ke eMaswati nathi ukuthi masithi ayikho lenye into lefuna ukuthi siyifune la ngaphandle kwenkululeko. Siqinisile. Uma simenge tinyawo sithi sifuna inkululeko, sinebufakazi lobunengi ukuthi lonke eliswati lingaphila kahle. Masithi Swalimo is an idea of a better Swaziland. It is because of the research we have had. Ngibuka etimayini ukuthi dingaki. Lethi khona la Swatini umcebo waphansi. Nginganibalela but mangubuka la matshe la phansi lamanengi aya ku 12, 13, 14, 15. Swaziland will be one of the best countries ever. Kodwa ngeke kwendeke. Ngidawubekisa nje ngithi lapha eLifafa kuneligolide Maswati. Lapha eLifafa kuyambiwa leligolide njengoba sikhuluma. Ngidawuphinze ngisothe laba labathanza ukusheshe baphikelide. eLifafa imayini yeligolide kuyembiwa. Kodwa umbiko lophumele ngaphandle uthi kuyaklinwa. Bathi sengakaqali kumayina sisaklina. Lalela ke ngilokusida. Lapha eNgwenya ngilaba labadla imali eMaswati laba nje ngilaba labathi konje ukuthi hawo egameni lamanzombi iyeta iphuma kaDibiyo shothi iphuma etimayini teMaswati. Kukodwa lokho Dibiyo wakhiwa ngedingomo teMaswati. Ngithi ke lapha eLifafa Maswati akithi ngidanikhumbuta lapha eNgwenya ku-iron ore. Uma Mswati avumelana nemaSulumane kuthi bafuna kumbale litshe leli lapha eNgwenya years ago, kwathiwa abakaqali kumayina basaklina. Nange matraka kaSalgaoka lacetha umgwaco. Ligama lalithi kusaklinwa. Mswati avumelene nabo labelungu lamaSulumane. Personal arrangement kwagujwa i-iron ore yeMaswati. Kwaliwa nalokuthi ato declare ukuthi uhulumende akathole ama royalties kwathiwa kusaklinwa. Waphela umgwaco weMaswati. Safa ingodo. Kwendekani la maSulumane athengela Mswati indiza. Le ndiza yakhe yokuqala i-kickback kumbonga ukuthi uyengela Maswati wathi siyaklina. Sinawe siyathi ukuthi vele simba i-iron ore. Yena wanikwa indiza. Wabuya kwathiwa i-birthday present. Phela hayi ukuthi beningekho Maswati niyathi i-birthday present yaMswati lekuyindiza. Baqhubeka ke balimba ke Mswati uhamba ngendiza bemba lelitshe bayodondla le
bondla yena ngemali. Lalelani maswati. Kwahamba ngoba kufuna nginitshele ukuthi kwendekani. Kwase kwehla imali ye-iron ore ebeyidayiswa eShayina. Wabuta shares akhe mase bamgamulela ngoba bamgamulela toti la bebemba lapha eNgwenya. Wathi ehle njani shares? Bathi bona kwehle intengo eShayina la sidayisa khona. Wathi niyahlanya seniyanginoka. Wabaqosha. Wanga understand ukuthi kwehle le price le eShayina. Waqosha la masulumane. Waqosha emasulumane kwasela kulenga divumelwano tabo. Wasuka yena wathatha indiza yakhe wathi yoyiservisa eCanada. Yathi mayihlala nje eCanada emasulumane aqonze inkantolo. Afika athi yethu le ndiza sayithenga lo. Usinokhile ayisabuyele emuva. Indiza yamswathi nje wayiluza. Wadliwa liqala ngoba labantu lasiyenga ukuthi igift bebakhe ideal naye. Wanela nje ngoba lalo umthetho awumbophi yena laSwatini. Wenda ucabanga kancane wathatha wayisa kuyoyikhenikisa noma kuyoyiservisa somewhere. Deva lethe ukuthi ikuphi yavele yaklempwa there agcina athi ithethe. Impilo yalaSwatini mswati unikwe ama kickback ema Rolls Royce nje. Njengoba sathi uthi watshelwa somabhizinisi bangilo wakha imigwaqo ukuthi fake ema Rolls Royce. Sothi abohleke ufaka ekhathi yami kancane kodwa kukhona lokho kumele unginambithise bona kuqala. Yini ligama lalendvo leyo maswati? Kuphila. Nalapha ke lifafa bathi bayacleana benda naku lebe bakwenda eNgwenya. Siyawuphila nini thina? Emaswati ayolibona nini ledlala? Uma ucabanga ukuthi masifuna umzabalazo sifuna kubukwa sihlale sife edibhedlela bogogo babebede indzawo yokulala bantu bethu bahlupheke kuhola nabo 2000 rand ibe imali indvodla eSwatini ngekuthi bese sabakhuluma iqiniso ukuthi eMswati asicela kunenge sicela uhulumende lokhethwa ngebantu lokhethwa abantu lotawubuka tonke imali deliver akhiphe imali ngendlela efanele. Ngibongile ke sengiyacela kungena kuna indzaba yakamkhweli. Ngicolise kakhulu ngishido ngathi namhla vele isimo samasiko kahle. Maswati naku lokwendekile. Still ngiyabonga ukuthi sihambile sayapha kamhlusho. Mshengu ubite Mamba lapha emacetsheni wamcela ukuthi akakhiphe leti ngoma leti ngi5 dekuthi yena wala ukuthi bemandi bende buthakathe emntini wakhe. Wathi ke Mamba cha ngide leto tingomo siyamsalutha Mamba simbone na kamhlusho ukuthi ufikile. Wathi ke yena ude leti ngoma leti ngi5 ngivile ke ukuthi ube semshengu uyadikhipha leti ngoma leti ngi5 uyadimikisa lapha kaNgwane kumswati. Wathi makacetha ngiyabonga nje nguyeke eMswati lo naleli sulumane lebelimba iiron ore lapha ngilendiza labampha yona babonga le deal le kwagcina lokwesulumane kuyibambile makathi yoyikhenika hayi la sahamba ngayo nyalo ngoba lesengiyesibili ngiyo nje le. Ngiyabonga Ras ukuthi ungendele lokho bengisachaza ke ukuthi uthi mixile ke Mshengu leti ngoma naku lokumcoka lokho ngenda ngicale la kule ndzaba wase uinsider bantu basemacetsheni what they must go and deal with Mamba ngoba kufunela abantu basema uyesaba lokusikamqosha njani ngoba sowubonile ukuthi eMaswati asukume ema ngetinyawo athi kude umuntu lotawucoshwa enzaweni yakhe ngoba wonke umuntu unelungelo lokuba nenzawo uliSwati wakhonda kokucala. Kwesibili west off ngeke ucoshelwe ukuthi ngala inkolo yalabanye abantu. Ubonile ke ukuthi eMaswati amehlulile naye futhi imehlulile yangileyo lesitawugcina ngayo lo ivedako la naye ke futhi imehlulile wase uthi kulabantu basemaqetsheni akube ngibo labayawuhlasela Mamba. Into ukucela ke abantu basemaqetsheni nyalo bantu basemaqetsheni besinagogo Fakutse soloko wahlala emahlathini wagciladwa ngamaguga benikhona nyalo ke nithunywa ngumshengu uthi hambani niyogcilata lomunye umuntu
nine nisemasontweni niyathandaza nithi kunaNkulunkulu enimkhondako. Niyakholelwa ukuthi naloyo muntu akabe nenkolo yakhe, kodwa senimele ukuthi nilwe namamba ngoba uthide mina ngiliKristu angitihlanganiseli naletinye tinkolo. Ngite uthi-ke bantu basemacetsheni ngabe kunishile. Ngite uthi bantu basemacetsheni noma le ndvuna ngoba sengivile ukuthi gijima busuku nemini iyalobhisha ingena umuntu ngemuntu kuthiwa kufuna kuyoshiswa umuntu wamamba or whatever. Ngite uthi bantu basemacetsheni singemaswati siyanicela hambani niyowuciza likhaya lamamba, ngoba manicize mamba nicize one of your own, nigatse munye wenu. Kufanele ukuthi ubukhosi bakaNgwane bufunze ukuthi emaswati afike esigabeni la se-awathi khona emalungelo awo. Ngisilana nje ngiyikhulume nje itinde. Ngicela sive sasemacetsheni ngalokukhulu ukutithoba kube ngini ngisho nicoca kuphi nithi cha Mswati unelilungelo lokuthi labafuna kulandzela inkolo yakhe yengcwala nemisimeto yakhona bakwende, kodwa abasungena noma kumuphi umuntu muthi akuvume wona. So ubesicalo ke mamba se-resistance lesithi mina ngiliKristu and kimi nje angivumi ukuthi excuse me, angivumi ukuthi ngingakhontiswa lokhu lenibeka okulanza elwandle. Sivumelane kula maswati niyathi ukuthi mababuya nje elwandle lelimoto lehamba baka-Osu labanye layishe tibhamu bayi-escort lisemkhathini ithi awuhamba yonke lemigwaqo, vele benda lento yokuthi bancutha yonke imimoya bese bayacithwa bangena emakhaya babekela imali, funa le mali bayithathe emhlabathini nemhlabathi wena. So nginte ukucela ke onke emaswati lawa lakholelwa kuJesu bedluliseni nje asinalutho, futhi ningabethuki ningabalwisi, bedluliseni njalo nebe kunene. Siyabonga nokuthi nisivakashele mane asinalutho. Futhi ke manje ngakhani ukukhuluma ni-violate ivalo nje, manje babona ni-violate ivalo nithuke nihlala ngekhathi batibonele bona lokuthi abasakhoni kwendluliso, ngoba i-trick yabo ukuthi kube khona info nobapha yona lesipho ngilesikhathi ke umukela lento labayilandzele elwandle letawenda wena ukuthi ube siyingayinga, bathi noma beba le mali yakho kuphindze kube nguwe lolwa nabo. Bathi banithatha ning-2000 bonifaka lapha enkundleni bathi nigijimela kuba ngemasotsha, batafike bathathe mathathu emasotsha. Sibalile ukuthi maka mathathu wonke lo 59 wetenkundla kwenda 177 utoba ukhona ngepass out, utawupass out 1000 wemasotsha kodwa e7 kwathathwa 177. Ubuyaphi lo 800 lomunye? Lokhu kwalamandi kwekuthenga tingcondo ukuthi ningabe nisabuda nibadiyingayinga. Ngikhona nje yalo kuthiwa uma ufuna kuba lisotsha letha 50,000 rand, awuphuma bo 50,000 rand nje sekuyathengwa, kuthengwa kuba masotsha. Bese kuyabuya kuthiwa umfati wamswati amunye uletha abantu labangu-10 nalomunye uletha 10 nalomunye uletha 10, bese kuyadlula umkhuteli wemasotsha yena uniketela abangu-10 la yobafuna bani labangu-10. Kungcola lokunje siyakuqala la Swatini, kungcola lokunje siyakuqala kuba kukentiwa lokuthi bobani, ngoba lento seyithi umsebenzi uthola ngekuthi wena udalwa ngubani, awutholi ngokuthi uyaqualify. So ke sengicedzile leyo, sengibuya ke kunayike yamshengu yesibili mangedlula kulendzaba yasemacetsheni. Mshengu ke sawubona Dlamini Wekunene, sawubona Gwalagwala, sawubona Hlubi Wakucala, sawubona Mfana Maguga, sawubona Mduli waSobhuza. Siyakubingelela ngomhlonishwa waGawuzela lo. Ngikhuluma nawe, ngikhuluma nemaswati. Lithi lami ke kuwe namhla ngilalele kahle. Ngikholwa ukuthi Dlamini Wekunene uyakhumbula ukuthi ngasho ukuthi ngiyakuphilela futhi ngiyakuthanda njengemuntu, ngiyakuhlonipha. Uyangathi ukuthi bengikutreata njengemuntu lonjani. Nakhathi ngikhuluma indzaba yamthuso ke Dlamini Wekunene, ngaqhaza ukuthi angikhulumi indzaba yamthuso ngoba mthuso kufanele abesikhulu. Ngathi ngikhuluma indzaba yamthuso ngoba mthuso wathathwa kabi ebusuku noma bebe kunetinkinga.
ngathi ngikhuluma indzaba yamthuso ngoba umuntu wakhe uyinihlekisa senikhondise bantu nine la khaya lakhe. Ngathi ngikhuluma indzaba yamthuso ngoba nithethe amasimu akhe niyala ukuthi awulime umoba kanzi wekutalwa lapha futhi bokhokho omkhulu bakhe balapha. Ngathi-ke lokho akusilo liciniso. Ngathi angisho ukuthi yehle sihlalweni ungasabi ngishifu. Futhi ngasho ngathi bowungekho makwendeka lokhu kwenziwa ngubaba wakho maguga nabo sobandla. Ngathi but lese sekulise sekungumlilo kuwe nyalo. Kuphansi kweliso lakho nginilenikhondise ensimini yamthuso lapha emphakathi lomdzala kwanafaka imiti beningayibeka noma ngabe ngikuphi nibeka ekhaya lamthuso le. Kusho ukuthi nawe ujatshuliswa ngilokwendiwa bobaba wakho. Ngakutshela-ke ngathi ngiloko lengilwa nakho. Ngathi mangiqeda ukukutshela lokho kanti umhlonishwa laZwide uyokwenda umthandazo lapha esontweni wakhipha boJubili indvuna wathi abahambe baye emaphoyiseni uvumelene nabhuti wakho lo ngumSwati I believe so abahambe-ke bayovala umthandazo i-Thanksgiving leyendiwa lilunga lephalamende wena u-attenda ema-Thanksgiving wonke lo Swaziland ema-MPs wamvala-ke lo mhlonishwa laZwide wathi ngeke akhone ukuthandaza wena. Ngithi-ke nyalo ngithi angiyibeke lenzaba lengita ngayo utoyi-understanda ukuthi lokho ukwendile kokuqala. Kwesibili lokwendile bani bala kaMkhweli bamukela umsebenzi wa-oil lapha eTulu ngasekhaya kithi bayawuvuma manje bathi kwathathwa emasimu abo bayabekisa bathi maguga dam labani labasuswa baniketwa emasimu